Da li ti je poznat gospodin sa slike? U pitanju je mađarski psiholog Laszlo Polgar, koji je sproveo jedan od najpoznatijih pedagoških poduhvata kako bi dokazao svoju tezu. Genije se ne rađa, on se vaspitava i trenira. Svi mi imamo neku filozofiju kad je reč o odnosu između talenta, vežbe, gena i tako dalje. Međutim, šta kaže jedan od najpoznatijih poduhvata u istoriji? Polgar je verovao da svako zdravo dete potencijalni genije ako se pravilno usmerava od malih nogu. Da bi to dokazao, on i njegova supruga Klara školovali su svoje 3 ćerke, Susan, Sofiju i Judit kod kuće, fokusirajući se primarno na šah. Namerno je izabrao šah jer je to oblast sa objektivnim sistemom rangiranja gde se uspeh ne može osporiti. On je svoj dom bukvalno pretvorio u šahovski hram sa hiljadama knjiga i detaljnom kartotekom. Koje rezultate je dobio, možda već možeš da pogodiš sa 100% tačnošću. Susan je postala prva žena koja je stekla titulu muškog velemajstora na tradicionalan način i osvojila je 4 svetska prvenstva za žene. Sofija je osvojila brojne zlatne medalje i poznata je po čudu u Rimu, gde je ostvarila jednu od najneverovatnijih serija pobjeda protiv vrhunskih šahista. A Judit, najmlađa ćerka, se smatra najboljom šahistkinjom svih vremena. Postala je velemajstor sa 15 godina, oborivši rekord Bobija Fischera i pobedila je 11 svetskih šampiona, uključujući Kasparova i Karpova. I na kraju, koliko ode na talenat, a koliko na rad? Ceo blog možeš da pročitaš, link je u opisu profila.